twarahiye umva twarahiye umva twambariye gutsinda twarahiye umva mubyina mutahane murabi mushonane gutsinda iyo Mana dusengira komeye Imana itabura guseruka Imana yumva amasengesho yabose abanyarwanda bikunda gutsinda twarahiye umva twambariye gutsinda guteza imbere ibikorerwa iwacu twarahiye twambariye gutsinda twarahiye iyo Mana dusengira Imana itabura guseruka Imana yumva amasengesho Imana
Imana dusengira Abanyarwanda. Imana dusengira irakomeye. Imana itabura guseruka. Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusengira Bamyamurambi. Iyo Mana dusengira irakomeye. Imana itabura Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusengira Imana dusengira Imana itabura Hapa jino funika Kandambara ya Nerugo Kandambara ya Nerugo
dushaka ni nabyo ibi nibyo dushaka ni nabyo abajeni nibyo dukeneye twe abamura twese nibyo dushaka twese dushaka hajuru 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 Agarrareza, fateneza. Oya, amategeko abereye abanyarwanda, abereye abanyamuryango ba FPR Inkotanyi. Itariki 15 mutora ku Gicurasi, mukaba mutoye bakandida depite b'umuryango wa FPR Inkotanyi. Mwamaze no gutora umukandida watanzwe n'umuryango wa FPR Inkotanyi, ariwe nyakubahwa chairman w'umuryango Paul Kagame, kugira ngo za nshingano umunyamuryango kapiteni yababwiye bazifashe kuzuza cyangwa se bafashe nyakubahwa chairman ko zishyirwa mu bikorwa kandi neza. Abanyamuryango ba Muranga ni ikintu kimwe cyonyine, ni amahitamo abiri umuntu aba afite. Hari ikibi, hari n'ikibi. Ibyiza bya nyakubahwa chairman w'umuryango twese twari kubibona ndetse n'icyerekezo